sing ketu sing mekelo beju teras kleng. Mekelo sing ketu sing mebleju. Dane. Mekelo sing ketu. Seberapa gede. Yang ulung jajan awakiran. Kleng ulung jajan awakiran. Sebut kenapa aja? Wih, sobat kene oke ding. Ibuan kan lali hujan balas gati ci. Ibu kan lali hujan masih menggerengan aja dong nanti. Masih ada tate ci. Dah oke sandar tate. Jadi agak sengok begini oke. Tong cai, nu bajang cai bersahabat-sahabat kini yuk. Apalagi berdua cai sini yuk. Bangke we cai sahabat dan gan cai ini. Makanya cai aman Jumat tuh apa tuh guys pangadir kegiatan. Senja gitu ci. Oke sobat kene non. Masan keret, beseng lah magai itu seng. Dan ibi menggerengan aja dong menanya. Yang kira ke pasien sahabat, coba aja ci pikir loh. Ngelah kontak 400, ngechat sih ngadu ci. Kita emang itu oke sekan. Cai dia nak gitu. Yang jadi cai memitra, ben yang ngatang sahabat cai dia be. Cara jadi nak be, salu gati, besimpel jadi. Buka Play Store, download micet, lah pes 500. Juga aja ke hotel. Jog ditu ci pragatang we jog ka. Begitu. Besimpel ya nih, jog pasti. Res. Tuh cai. Beh, aki mana lo tuh ci? Baik lo nukin download micet. Foto profilnya juga gati, putih wen, melengis. Mari tepuk aslinya, nawang ci. Pengorengan semumbah doang depan, pun misi. Petang dadat aslinya ci. Cara pengorengan semumbah. Ih, aki sing. Wih. Iji. Beh, cicinya nyampangin lah. Nen. Ada cian. Aku udah ready. Aku udah di hotel. Wih, cuma di hotel. Nanti lah. Kibe kadang menjanji nih. Oh nana, mau Di micet. Alan. Beh, cicing itu nyampangin ya. Mada pas lemarkan akhir bakar akan bantet berarti bakaran. Halo Di, kenapa nih? Halo Gus. Ini cicing, aki cara pengorengan selam masih bakar. Kena prank aki. Nah, didik subuh itu lupa nyampang sih. Lemes lem itu bang mah jadi lahamu. Cicing polonnya. Aduh. Rugi be, hilang beli 500-an awake jan ini. Bangsat.